Ramchandragarh ADC constituency ni bising khopchaknai Paglabari ADC village committee ni bising khopchak Shonkhola Kamiwo Paglabari ADC village committee ni luwa jemung bai kaisa joining panda songchajakha logiwo khutongbakmani tangbo yafo naharjakha joining panda wo thangui manjagika EM Suhel Deborma manjakha Ramchandragarh YTF block president Riton Deborma TWF block president Ismita Deborma no khobui Ramchandragarh ni Tipramothani TWF YTF ni adongrok manjakha bodolo lamsogini harka Tipramothani bana yafari EM Suhel Deborma khabai khubai kubuni party yakari phainai rokno tei bokok kacharkha kubuni party khlai tongnai rok bahaino bwskangni salo BJP IPFT CPM Congress phano khlaitun borokno khabai khubai lamsokjago hini tei jotona palbaksake bubagrani thanchani chobao samukhlaini hini kok kacharkha EM Suhel Deborma